วันนุ้ยกำตินาคุกิจาเตโฮโจเซนบอนชาววินจิงกะพาเอลท่าออกตุเบอร์นิซิมสมลิขัด Saturday นี่คุยจงจิงกะทุสุงไงกิดหิตีทุสุงไงดาวหิตี Committee on Tribal Unity Cotu in Zani October นิซิมสม Friday นี่คุยจนกังปูปีขุปีอา National People's Party NPP Chief Conrad Sangma hinga Memorandum an piuwin Conrad Sangma in Megalegam sunga IDP saw KUKI chate ho akithupi dinga hidan thu ho na phondo an chunga Committee on Tribal Unity Cotu hon ke pathu na phongdo vinahi Meghalaya government in internally displaced persons IDP simlai chapang hole ana adam lo ho school fee hole medical fee ho hangai dam na dingo vin ngi an zong bol vin sule insan man house rent ho zong a hom thei pe na ala sa na ding vin ngi an zong bol vin sule school college admission boarding ho zong documentation procedure ho anawa thei pe na abol pi ding vin nge na bol vin hi sule KUKI IDP so avela akumun ho wa chen lut sa hin dinga support hin bol na ding in zong nge na bol vin hi KUKI cha ten ha sat gen thei thun ho hi Conrad Sangma hinga Cotu in an thud vin chamnele mona na dinga akum kho a chi pi thei ding khat solution khat bol o hin ding in zong Committee on Tribal Unity Cotu hon nge na bol vin Article 239A noya ven bit na pe hin dinga Conrad Sangma in ato sot na dingin nge na bol vin hi Conrad Sangma in Manipur State sunga chamnel mon na ding adei sa hle jing hi dan thuan phongdo in ahila Manipur Territorial Integrity Manipur su kelova solution khat ngai tu hile phan ti tia press conference apol na van phondo sa hi mele emle kho BJP emle Enbiren Singh Panein MLA mi phabe phon BJP Secretary Organization BL Santosh New Delhi khopian Kimupi vin Union Home Ministers ho khat jing cha zona Kimupi theipo vin hi BJP MLA Enbiren Singh Speaker T Satyabrata Singh MLA Waikhem Chan MLA T Biswajit MLA K Bomchale MLA K Govinda Soloin Manipur State sunga popular government sim do na ding chungchang thua BL Santosh chu aga Kimupi hi nidan khat sung to bang kiauna nei vien Manipur State sunga government sim do na ding chungchang thu hole central government in samnale mo na bol do na dinga apan la na ho ato gun ho zone sei khomu vin hi Manipur State sunga popular government kisim do wa ding hitaitin chuchi BL Santosh BJP Secretary Organization chun mai hei BJP mele homa sanga chun an phongdo ina hi New Delhi khopia camping ball ho mai hei BJP mele hon BJP Northeast in charge Samit Patra Kimupi vin Samit Patra in Manipur State sunga government tha sim do na dinga ani khole phat wang ki sei thei pun tin ahila tule tu Manipur State sunga chil hajing president's rule hi aphat ki chai masange ya Manipur State sunga popular government tha ki sim do ding hi tin BJP mele hom sanga chun Samit Patra in an phongdo in hi BJP mele hon Samit Patra hinga chun President's rules ja BJP mele khon ha sat gen thina tun hole ami pite ho vin Manipur State sunga popular government tun do na dinga ano na ho chule hitia president's rule hi om pi a hi le BJP party hon ong thungding asom le thum vei chan na Manipur State Legislative Assembly election sangni le somni le sagi ting le BJP party hon election a hata hla samna anei dingo hi dan tu ho zong na phongdo vin hi Election Commission of India ECI hon Herok Assembly Constituency akona MLA candidate an hi tutum sana nung sabacho kumthum sung election ate thelo na dingin Thuphon an boltaw vin hi election a sumle pai sulut na ho expenditure details so pilut loji chun Election Commission of India in ama pacho kumthum sung disqualify abolu hitan chutokilon chun tutum sana in Representation of People's Act 1951 Section 10A dungzuya Parliament Lok Sabha le Rajya Sabha chule State Assembly election ho ate thelo dinga hitai KUKI Christian Leaders Forum Kclf hon achi sa October ni sim sagini khuchun Christmas 2025 le New Year 2026 sungchang thua Thuphon an soda ovin hi suchi Thuphon chuna seina KUKIn pi Manipur ngan sina bangin October ni sim gup sang ni le som ni lengan khuin KUKI Christian Leaders Forum Kclf lamkai cheng akito khomin tukum Christmas sang ni le som ni lenga le New Year sang ni le som ni gup manding dan se khom na kineyen
น้ำสุงหบุงมีเตะโจสินน้ำกาลอินเอจิงโอเกลโดจิงพูมาไอมาหบุงสินบอลดิ้งกิโลมเล่กิโลมเล่าหอเกลโดจิงพูมาหบุงมีเตะเฮดดิ้งทุพนองกินเอจีอาขัดนากาเลตโอในจิงฮิจิอเวียนตุคุมคริสต์มาสและนิวเอียร์ฮีนิกัลวัลกินกวนซิมโลดิ้งฮีอันนี้น่ะ PS system ยิงแข็งลงไมค์ฮอรอนหอมันโลดิ้งจันเลียงคอมกอลนบกิติหอบอลโลดิ้งอดีสะฮีเนคอมบอลดิ้งและบอลโลดิ้งอามาหบุงโมปุนาฮีอาทุ่มน่ะคอมมอนทีมในดิ้งพัดสะฮีคริสต์มาสทุปีดิ้งอินอาลุงไลน์มีฮอลอัดสำเลียงเฮนลูกมุงนี่จังสมเลลีชุเลนิวเอียร์ทุปีดิ้งอินนุนเลขันเจ้าเสียทีนนะฟาร์สเปเตอร์บุงขัดจังสมเลงาฮิดิ้งฮีกำกิ้งอาฮอลเล่relief แกมาอมหอเกลโดจิงพูมากิมันซาดิโอตาวนั่นเล็กทูปีนัทเฮลัมซุมซูมาอินักทูปีเตดิวินอิกิติมูเวติน Kclf ทัลเฮงิน Reverend Dr. M ทองกุเซฮาวกิบเล่ Reverend TH ควอลาอินสุจีทุปุนส่วนโซดอลนินฮี Manipur University ฟันสุงจางานเนกุจากุบอลเลติน Enforcement Directorate ED ฮอนเกราเอ็มเลเอลรามิสอร์เมติเล่มิดังขัดเนลิโกดังคาลักสมสกิเลขัดมันดิง property ส่วนละปิตาววินฮีมันพูริ University มุนาinternational guest house อดิงา furniture ส่วนอดิงาดังคาลักสมสกิเลลีเลดังคาสังขัดเซงโซนันกิบอลโซอเปยจัดวายุอันฮี furniture โซโลฮีลาเลขาหอนซิมทูวาสุจิฟันซูอันเนียใจวะฮีเอ็มเลเอลรามิสอร์เมเตโลมุนนีดังคาลักสมลิเลกิตมันดิงโตคุณสามองค์บิสัตยาบัติเดวีอินมุนดังการลักสมนิเลทุมและสังสมโคเลงามันดิงขัดจ่อ Enforcement Directorate หอนันลาปิโอฮิตายจุจิเกสุงสางจุน Central Bureau of Investigation CBI หอนจงเคสอันบุลคุมวิน MLL รามิสอร์เมตีเลมิดังหอนเคสนี้ CBI เคสและ Enforcement Directorate เคสอันเอจิโอฮิตายกูกินปียูเดฟิร์ซอนออกตุเบอร์นิซิมซอมZani Friday ni khuchun nammi te hinga team na kiti lekha khat hin so do vin chuchi lekha chun seina dunia ku kin pi you the fears ke aywaen kain seinom chu hile igamle na madinga chol jong le ka chole tilova adia that May 2023 namgal ihin do wa pana tuni chana asuna jana namkhan khuding gel na athia mang accident za chom ana adam lo chule gilkil dang cha ho zo si ding gela napha hin tong jing kuki khanglai lompi kekel chunga di lota internally displaced persons idp so government akona achan diwa ho kisu chat vai na le alam lova negu akingo na hi kukin pi yu de firsin khol thei chana ong ki khol nungin hi chingo na hi bulebal nei lo hila kisu min set na hi ti mu do hi zin na sata in nu mo kisai tulai namsung din mu ni hi khol tu nei ma lo hila social media mangcha a nampi na tong ho kidem le ki zu ho hin namsunga phat na lam sanga sit na zo hin pu lut ding hi zin tua kipat nammi te adia khang tha ho zo sin social media la a het chin lo thu sei la sa ho social media la ho a het chin lo thu sei la sa ho ko na ikang se di win team na ong kinai tin Information and Publicity Department of Youth Affairs kukin pi Manipur hon hin phongdo vin hi Zomi Students Federation ZSF on zani October ni simsom Friday ni khuchon press release khat hin sodo vin tule to Manipur state sunga chi thajing president's rule hi achi zom jingding adei sa naw thu ho hin phongdo vin popular government akisim do athanei na zosi vaipo na zosi amitam ho mele ho khuda omkida state machinery ho zosi izakai ho zosi chunga mele hon thanei na zosi mopu na zosi mele khon hin tu kha ding cho ZSF phone ado dal naw thu ho hin phongdo vin hi president's rule sunga hin ami hlom ho thinglang mi ho chunga mele hon ki tha ki mat abol ho abe to bang hi la hi tan mele hon ki tha ki mat abol lo jiwa hi chi ga le tul hi aki chai tai ti ala lo hi linga pha hi tin song ZSF phone hin phongdo vin hi thina le man ho to set na ho ka to jing thina alai o hi ti le mele hon ki tha ki mat hin bol ki diu ham sei the hi poi tin song ZSF phone hin ta lang ki du vin hi chule ZSF phone sei be na wachun ka chungwa thil se thil phalo
mấy lấy hòn ăn bol độ hồ và cô na mấy lấy mít thắt hồ rong mặt đỏ hinai pu viên xử lý cái này là các gấu khổ mấy lấy hòn ăn su mang hồ rong kan umuna ding walam pi solution ni macha jong lo la ya manpur state songa popular government sim do ding agu hi thildang ji hipon chuchi chunga ki sei ho hei koina ding to gona chuchi chunga ki sei ho hei koina ding to gona hi bovien sule thu di abol do hina ding justice bol do na ding ho hei koina ding le chamnel mo na umi ta dana mele hon abol thu wa chutia chu chat lo hi bovetin zedse phone aphong do vina hi hichi presidential sunga hin imfala kuna vaipu hoto ki khen thing sen la ding atum be a ki vaipu na ding khat bit ke cha a ki vaipu theina ding khat sim do hin ding in zedse phone ngi an zonga bolu vin chule akimin pha jing manpur state sunga popular government sim do ding ki gut na a chong mizo se ki kang se che na ding win jong zedse phone ngi an bolu vin hi thuso uchan hin ki chai tai thuso ngai ho zo sin bon chaw vin ni khu pha